Reka twongera tubaha ikaze kabisa ku kibuga Emirates Stadium. Nizera ko mumeze neza cyane kabisa. Nizera ko abakunzi ba Premier League mukomeza kugenda mumera neza cyane kabisa. Mukomeza kugenda muryoherwa kabisa. Ibintu bimeze neza cyane kabisa. Imikino ya Premier League rero nyuma y'akaruhuko katanzwe na ibihugu nyine mu mikino. Reka twongera tubahe ikaze kabisa Emirates Stadium kabisa, akaba ari imikino nyine kabisa ya Premier League yaje kuma igaruka kabisa. Shampiyona y'Abongereza imeze neza cyane, yagarutse rero nyuma ya international break kabisa, nyuma y'imikino myinshi itandukanye UEFA Shampiyona ya UEFA Nations League yagiye iba kabisa. Akaba rero ari imikino kabisa yaje ko nyine igenda igaruka kuri uyu munsi mu kanya gato ku isaha rwose, mu kanya gato ku isaha y'isa 8 n'igice. Ikipe nyine y'abavandimwe ya Chelsea yaragiye gusura ikipe rero ya Leicester City, ikaba birangiye rero ari ibitego 2-1 kabisa. Akaba ari imikino nyine akaba ari umukino umaze kuba ugenda urangira. Wakandi mukanya ku isaha 10 kabisa, ari minota igera ku 9 kugira ngo ekipe ya Arsenal yakira ikipe ya Nottingham Forest kabisa. Nyuma ko ikipe ya Arsenal isingura ikipe ya Newcastle igitego 1-0, ikaba iri gushaka rero ku buryo rwose rero yakaba cyangwa se yegera imbere ku rutonde rwa shampiyona muri Premier League kabisa. Akaba rero ari umukino nyine kabisa rero ugiye kuba ukomeye cyane kabisa, umukino utaza kuba woroshye muri rusange kabisa. Bwacyo no bajya kubanza mu kibuga kwa ikipe ya Arsenal, mwizamu nguta David Raya, mu yakandi imbere yabo gato yungita William Saliba ndetse na Gabriel Magalhaes. Rero akaba bajya ko rero bari mu mutima wa defense, mu yakandi kuri kabila jya kuwachomba mwana wetu Joe Timber, kandi Karafiel nawe kabisa ari ku rundi ruhande, kandi imbere y'abagoto yitwa Jorginho, kaza Michael Merino, kaza Martin Odegaard, kandi bajya kuwataka abasore bajya kwihoteza muta Gabriel Jesus, kaza Leandro Trossard ndetse na Bukayo Saka kabisa. Rero akaba rero abasore bajya ko rero bataka ikipe ya Arsenal kabisa. Mu yakari ikipe ya Nottingham Forest mwizamu mwita Senzo, kandi mutuma defense mwita Milenkovic kabisa na Mourinho, kandi Moreno ari kwanda rumwe mute umfana nguta Aina akundi ruhande. Imbere abagatoya na bakasere bagera kuri 2 bamwita Jetese, kaza Dominguez, kandi imbere abagatoya bitwa Ward Prowse, kandi Elanga, kaza Hudson Odoi, kandi bajya kubatishana umuvana ngo bamwita Oni kabisa. Akaroje kuba atakizamu ayataka kabisa irya izamu rya Arsenal bamwita rero Oni kabisa. Akaruta izamu ukomeye cyane ekipe ya Nottingham Forest. Kandi rero umutoza wa ekipe ya Arsenal mwita Mikel Arteta, mujekano muvandimwe bita nuno kabisa. Rero akaba umutoza wa ekipe kabisa ya abavandimwe rero ya abavandimwe ya Nottingham Forest. Bora ko ndi kubasimbura Thomas Partey arahari kabisa, utabanje mu kibuga, kaza Gabriel Martinelli arahari, Kiwon kabisa arahari, Zinchenko arahari, Kai Havertz arahari, Raheem Sterling arahari, Neto, Declan Rice ndetse na Nwaneri kabisa. Rero akaba basimbura kwa ekipe ya Arsenal, mujekano kwa ekipe ya Nottingham Forest kabisa mwita Morato, akaza Williams, akaza Omar Mutawida, kaza Tafara, kaza Da Silva, akaza Silva, akaza Losa, akaza Boli ndetse n'umuvanga wita CM kabisa. Akaba ari umuzamu wa ekipe y'abafana Nottingham Forest, rero akaba ariwe musimbura kabisa uyu muvanga wita Sens kabisa. Rero akaba rero ari ku ekipe y'abafana rero akaba ekipe y'abafana ya Nottingham Forest kabisa. Rero bigiye kuba abimanuka cyangwa se amanuka mu kibuga bora kabisa. Akaba ari umukino ukomeye cyane, rero akaba ari rero ibintu biza kuba abimeze kabisa mu kanya gato cyane kabisa. Ku isaha 11 harabura iminota igera kuri 6 kugira ngo rero iyi match kabisa igende iba itangira kabisa. Rero muri Premier League kabisa buri munyakane rero mu kanya kandi ikipe nyine ya Chelsea nyine imaze kunyangira ikipe ya Leicester City ibitego bigera kuri 2 byose kuri kimwe. Ni igitego cyabanze ku munota wa 15 kizwe n'ubangwa muta Nicholas Jackson ku munota wa 15, kandi n'ubangwa muta Fernandes ku munota wa 55 aza ko rero atirikamo igitego kabisa. Kandi Ayew kabisa yaje kwatsinda igitego kuri penalty ku munota wa 90 nyine bongeye iminota igera kuri 5 kabisa. Rero ekipe kabisa y'abahanga ya Chelsea kabisa rero iza kuba kabisa rero nayo igenda agitwara neza kabisa. Nizera ko mumeze neza cyane kabisa mu mukino wa Arsenal ugiye kuba rwose ubaryohera muri rusange. Umukino kabisa ikipe ya Arsenal igomba gutsinda byanga bikunda kugira ngo rero ibashe kuzamuka ku rutonde rwa shampiyona. Ubwo Chelsea bangayaga amanota 19 yayo yamaze kuba rwose ayigirira amanota yayo agera kuri 22. Rero ubwo Arsenal kabisa nayo irasabwa gutsinda rero kugira ngo yegere imbere ku rutonde rwa shampiyona. Muri kandi nyine irushwe amanota 9 na ekipe y'abavandimwe ya Liverpool kabisa. Rero iri ku mwanya wa mbere kabisa. Rero akaba ari uko abimeze. Alpha Sport TV kabisa ibira hamwe kugira ngo ibagezeho umukino kabisa
kabisa wa ekipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Nottingham Forest rero kabisa kugira ngo mukomeze kugenda nyine mugubwa neza kabisa rero mugenda mubona byinshi bigiye bitandukanye. Ngicyo usaba kabisa rero kora subscribe kuri Alpha Sport TV kugira ngo yegenda kabisa agumva match nyinshi zigiye zitandukanye kugira kabisa zikugeraho 5 kuri 5. Nitwa Alphonse kabisa, iyi ni Alpha